Ministri za zdravje držav članic Evropske unije so se danes v Bruslju pogovarjali o eboli in o nadzoru potnikov iz afriških držav, ki jih je ta virus najbolj prizadel. Mi pa poglejmo, kaj je ebola prinesla otrokom, ki so zaradi te bolezni ostali brez staršev, bratov in sester. Vsak izmed otrok v sirotišnici v mestu Port Loko v zahodnoafriški državi Sierra Leone ima svojo zgodbo. My mama don't die, my papa don't die. Then back, Ebola don't make my name go to school. Then back, we play. What they count the things that they laugh and they laugh and do. They laugh you. They say we don't get Ebola. To pa je gospa Emily, ki skrbi za otroke v sirotišnici, ker je bila v stiku s svojo svakinjo, za katero se je izkazalo, da je bila okužena z virusom ebole, je v sirotišnici zavladal preplah. Laboratorijski pregledi za zdaj niti pri njej, niti pri komerkoli od njenih varovancev niso pokazali okužbe. A kljub temu strah ostaja. I feel guilty because the innocent children who I am taking care of for so long a time are suffering because of my family. I feel so bad because of them. I wish I would have been the one suffering now, but not them. Otrokom želijo pomagati tudi posamezniki in organizacije iz Evrope. Don Bosco wird dort eben die Nahrung hinbringen, eben auch Spiele, damit Kinder sich auch beschäftigen können in dieser Zeit. Sirot v Afriki je zaradi ebole vse več, trenutno že okoli 4000. Hrano in streho nad glavo pa jim dajejo sirotišnice, ki se trudijo mladim omogočiti mirno in običajno življenje.